मियोय अहुम मखाताना इंडियन नेवी अखनव डाइवर्सिंग थीब हौख्रे सिंह सिंह नुमित मे दे मणिपुर मफम क्या पांथोखनख्रे खुरुमजरे एसटीवी मणिपुर पाउमें ताब्रिब सिंह तरामनो सुबलोन पाउ संदनो पिजरे Sakibatan kunipanda setkiba nolai nungsit aduna mapitel daungi sadong area da mioi taragani thoi tong hi ama laksin kibadagi mioi hum thiba khangna lakibadu akanaba Indian Navy gi diversion thiba hokre ngaranu midang thengmada officer ani yauna puna mioi taramari lakiba Indian Navy gi diversion aduna ngaseutagi makoina purakpa khosu kulai sing season aduna thibagi thabadu hokibani hauzik mafamadu da tongan tongan ba local gi mioi singna mateng pangduna diversion aduna ising manu thibagi thabakana sathari Tiba Kangriba Ningtho Kong Ka Konodagi as Rajiv Roman Amade Ningthojam Ranibo Indian Navy diverting Aduna Tiba Tabak Satariba Si Miamda Life and Uhanaba Mapamuda ISTV News Game Marina Saba Kangbo Masulady. Sinwising in Numit May Day Manipur Mafum Kat Pangthonakre All Manipur Trade Union Council M2 Amadi All Manipur Government Employees Organizations MJOG Joint Administrative Council JSN Sinduna May Day Torum Baboparda Leba JSC Office the Pangthokre Tormada JSC General Secretary Laitunjam Biken Singh Manipur University Dr. Singhal Mestam Regional Director MN Salam Yauna Tuan Mami Kiana Suraki Dr. Singlen Mestamna Manipur gi ngasi oriba phiba masida on ba mapur ke harbadi apun bugi pangal sagat pamathokta hekhi ngasi koina nangka ki dam ta koina magi rai ki dam di hok toriba kuki ki dam ta rai ki hok toriba maite ki dam ta rai ki hok toriba nathake hindu ki dam ta muslim ki dam ta tawisa masina mi pun bugi bota mi het hen divide tawisa masi kari gi no adu ngasi me de na di community haiba dharma gi khenaba adigi magi fur ki khenaba Mayam si lang thua kada ngasi bawo para yo isi kari gino haisa ngasi koi di kup ni ham thoya koi me de na tauriba slogan man kauriba kor laita workers of our country unite size ngasi koi na uriba chapadiba adiga koi na uriba sakat sakat pagi punama ngangi ba koi ba punama si worker yaw dal ya ba manante ngasi me de koi ngasi pang phebe no si koi nuai bi no miti oidre apam atai kana ngasi celebration oina Paran mo na pangtok kasi ngasi Manipur gi ngasi laimais na di paron gi mota ngasi di estet tok na protest na pangtok gi tangay sa wala isa ngasi kari gi no isi ngasi hanggang mo mathoya May Degi Thorum District Legal Services Authority Imphal West na sinduna report leba District and Sessions ke court complex ta pangthokre paralegal volunteers on NALSA scheme ni makatang da training program mo pangthokhe tormadu da District Legal Services Authority Imphal West Amadi Imphal East ki Secretary ke Nirojit Advocates RK Ibotomba District Legal Services Authority Imphal West ki Chairman RK Memsan Singhba Miyokana Suraki Secretary ke Nirojit na May Degi Thorum Pangthok pagi nungge wafam adum pung khuding da khangan batangai fade haiki
ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯪꯁꯟꯁꯤꯒꯤꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯦ ꯗꯦꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯅꯥꯔꯤꯑꯣꯁꯤꯗꯗꯤ ꯃꯦ ꯗꯦꯁꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯝꯐꯦꯁꯤꯁ ꯄꯤꯅꯤꯡꯉꯤꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯦꯔꯥꯂꯤꯒꯦꯜ ꯚꯣꯂunteers ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯤꯒꯦꯜ ꯑꯦꯗ ꯀ꯭ꯂꯤꯅꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯃꯦꯟ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄꯦꯔꯥꯂꯤꯒꯦꯜ ꯚꯣꯂunteers ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯕꯨ ट्रेनिंग पीबा करिगिनो है अखोगी हौजिक हौजिक लैरिबा इंडियन इकोनॉमी सिदा अनऑर्गेनाइज सेक्टर दा सोशल सिक्योरिटी लैतबा मी फन्याम अमा लै अदुबु मोइगी दमकते स्कीम फन्याम अमा सेमगा मोइददी यौबो ngamdre अदुबु करम तौरगा करी मतेंग पांगगा मोइ यौहनसिगे हैबदो अदुगी मतांगदा अखोइना ट्रेनिंग पीनबगी दमकता प्लस मे डे ऑब्जर्वेशन गी दमकता फंक्शन जी पांगथोकसा All Manipur Manpower Upliftment Center AMMUC na susinduna Imphal gi Kanglada Medigi Thorom Pangtokhi Thormaduda AMMUC gi President K Kamson Deputy Labor Commissioner Karams Bono Pori Lemerol Marapai bi apun bagi President Imam M Chobi Manipur Kaithel Nupi Marup ki Ima Ibene Dr. Danvir Laishram Amawa Fage President Kunjrani AMMUC के सेक्रेटरी एस संजय मदे सलाय होर्डिंग्स के चेयरमैन एन चमरजित नमरोई बमियो सिंगना सरवाखी वांगांग के बसिंग फोटोन खेबदा लमदम मसी मियो सिंगसी अमन तौबा थबक्ता अमन सिंथानदबा मिसन खोंबा मदे तोल तारब कयाबो दुहत पिबासे थादोक्तुना अमगा मगा नुंसिनबा पोरकनबा पुना होनमिनसी हाइबा फम फोनोनखी नारायमम समरजितना सिनमी लेरमदबदि सेंजौ पाइबे लेरमलोय सिनमी सिंगी दमता मणिपुर लेंगाना खनबा मियंग संगबि मथौ ताइ हाइकी लौमी सिनमी की दमकता लैगिबा अदुगुमलबा लॉ अमा लेजरगदी पॉलिसी अमा सेमबाइबसे तंगाइमक फद्रबनी पॉलिसी दो सेमगदी तसेंगा मदुगी ओइबा मोगी प्रोटेक्शन अमा मखोगी ngakpi senbiba ama masi laigedabani karaidino mogi ngakpi senbigedabase chahi amagi manungda calendar gi lakpa me gi tangwan se masi manipur ko gi me de nate akogi me de di everyday akogi me de di nuti khudigi ogedabani pungsing khudigi pungja khudigi let us continue akogi madu punna akogi oiba khongjang se leptana koi changjalaga madu gi pan do phangri bawa koi madu chap chana koi thengna gadabani ba Lyric Vocational Training Center Khumbong na sinuna ohumlok suba me degi thorom ngasi Khumbong hetel pangthokre thoromadu the Institutes of Engineers Manipur State Central ki chairman and Sam Sundar Susuraki Imphal Municipal Employees Union na sinuna me degi thorom IMC ki complex ta pangthokre thoromadu the Mahut ki Commissioner M Joy IMC ki Municipal Commissioner के चंद्र कुमार Social Welfare and Minorities Affairs के Director NG Uttam अमदी IMC के Cooperator के असोसिएट की NG Uttam ना IMC ना थेंगना बा ख्वाइदी खुदोंगसादब सिंग मनुंगदा temporary dumping site लेक्तबसु अमने IMC से थबक कया तौजरबसु मियाम ना थबक तौदबुगुम उरिबासी होंदोकदबने फिल्ड थबक शुरिबसिंग मतंग सुनब ट्रेनिंग पीबा संग हैके सिबगे सोइना सरगाके कमिश्नर एम जोइना लेबर सिंगमु मियामना अकुबा मियंगदा यंगबिरिबा सि थादोक संगने आइको खुनिमा लेबर ने लेबर सिंगी फंगबम थोकपा हक फनगदबने इम्फाल सिटी हाइबसि मेबिगी माइगुमबने मफमसि लुनाना थमतंगाइ फदे एम्प्लॉय सिंगी तोलब चांगनाइना फंगदबना सिंग थेंगरिबा सि कोहनबा हाना गवर्नमेंट पिरंबा ग्रानिन एट लुपा लाख कुंट्राग मंगादगी करोड़ अमदा हेंगनबा थबक पाइकली एम्प्लॉय सिंगना हेना थबा यावना थबक सुबगी हैनबि लेसि करिगुम्बा अवादपा हेक लेबगा स्ट्राइक ना मांग थाब थबक लेपियो हाइके अखोई खुदिमक्सी पोगला बनिना कोई सोसाइटीज ने कोई साव कोई खुदिमक्सी अमन थगा मले कोई खुदिमक्सी लेबर ने कोई होंदा भी आदि आइनो विशाल ओर जो इनो होनली बा आई तोम तो कोई थो दुगी दमक्ता थमंग तोपा अदुगी करी हाई तारे खुसुमन फना बगा तनी ने यानो मरोरी बदी मसी सिन्नेगी नो मिलस्ताई हाइजनी बमदी अखोई खुदिमक्सी ने हाइने खल्लबनिना सिमी खुदिमक्ना तौगदबा मथौ तौरिबा खुदिमक्ता मखोई फमम थोपा राइटो कोई पीने नमो फनबा हाइबसी कोई खुदिमक्की तनाइ खुदबनी स्टाइल में मांग था वदुता खरगा मारता कोई पावर के लेकिनबा कोई मयाम लीडर जिता वेलकम एजेंस पीनबा मयाम विशेष होइता जने लीडर ने से अदु पुनम खुदा हाइबम थोपनी होनगनी अदुना मयाम पुनम वाबी गनो आइना मावलता ने कुछ सही yang kuirabani pada lawar zu kongrar zu thamo yen nai tamam tak pauti puno ki phana bona jagani me de gamari leina singa ketel phambi singoiba free health camp pangthokre camp sida free test ka pangthokga loina hidak lang sul lem ne yentoki singa ketel nupi loki president y rani balana
Medega mari leina Ketel Fami Nupi Singi Oina Kem si Pangthokpani Ketel Fami sina Tengner Khudong Sadab Singi Manungda Khongam Kholam Pham Leitabasu Amani Hairi loinena akhoi katel asida phami ba ima sing sidagi mathong masa khangna tawba miyoi ani akhona khangatsaraga akhoi na ngasi gi simi singi numit asida prize oina pijagani akhoi yamna nungai de bhajik se aibidi akhoi kathen se sabiraga su toilet kumba letil mai ising kara kaya marang leite haba masi su aina ngasi khudong jaba si lauraga haijani Sarwa Kibirims Hospital ge Medical Department ge Professor Dr. S. Begabatina Care and Support Scheme ge Makada Health Care masi Pangthokpani haiki Magi workplace ta magi kitchen ka ba soidana mai tawjari ba phi on boiro andagi pon on boiro soidana magi thapak se tawhan baga loina na akoina machi imda phamaga thabak se pekha sabani sugar yang ba cholesterol yang ba lipid profile ada uric acid HbA1 sina diabetes level missing da makta special oina test kha tawba kaithen nupi loop sina dam chawba rol lobi mafam sinbi dana mana jaga si pibi dana ikoi ngasi chi kem je pangthoi aduna makhoi dasu achoba rol lam khoi na lauri Thawal Municipal Council na susinduna International Labor Day May Day ge thorom ngasi council si complex ta pangthokre thormodu da council ge chairperson TS Sanatomba amade executive officer Salvador T Baite na moroi bemi sungna suraki council si ge mathongning tina toba staff sing amade unskilled labor sing da tracksuit amam piki ngasi medega mari leina Myanmar gi namphalong kaithel thong hangna khide masin maram oiduna lalo etika mari leina ba more da mi lakpi sangyam na nemki namphalong kaithel asi hayang thong hanglaba matungda matangi numitang ahum asidasu thasi oibina maram orga namphalong kaithel thong lon gani hari Lions Club of Imphal Lemrolls amadi she is a hospital and research center singmairong anina Fatherlands Patriots Memorial Club Khongjongga punna sinduna early detections of cancer of cervix and breast ki matang da nomi oiba awareness program ama ngasi Khongjong Kaital Community Hall da pangthokre thormadu da Lions Club District 322 DG District Governor Lions M Gojendra MLA Y Surchandra Lions Club of Imphal Lemroli President Lion A Kananbala Amadi Project Chairperson Dr. T Bilasini namoro bemising oina suraki awareness program asigi matangda akhanga he kyana wangang ki MLA Surchandrana isai sana section jaba amadi sang naina check tok pasi yamna tangai fade haiki Lions and Gojendrana cancer haiba laina asi matam chana section torang lohorobdi kan mangami haibasi miamda khangan ba amadi laina asi dagi kananaba training program asi pangthokpani haiki Andro Kendru ki MLA Syam Kumar bu boycott tawba leite haina Laimana Youth Club Yaripok Secretary KS Sobhachandra ngasi Manipur Press Club da pangthok pawmising unabada phongdokre TS Minister bu lisina boycott tawkhiba leite lisigi president yaukhiba du masagi Maranai gi interest yaukibani executive lisigi executive members singda khangalamba leite maramaduna makoina club tarana andro kendra gi jai Sam Kumar bu social boycott tawre haiba wafamda serial number 1 da Lemna youth club ki lisigi president yauriba du mahaki Maranai gi wafamni akoi club ki executive members singda khangalamba leite haiba wafamasi sengduk chabani Smile Trend Clef Project Shahi Kun Mapung Parapagi Rally Chatkre she's a hospital and resource institute na sinba rally du kanglagi nungsuk thongba hojang dagi health ki principal secretary Bulmal na lamthaki rally institute asigi nor assembly staff singna saru yabda natana Smile Trend Clef Project India ge mihud Kisani Biswasu suraki principal secretary Bulmal na season pakaliba scheme asi state government ki makai gi pangba ba mating pangan haki she's a hospital and research institute ki managing director Dr. KS Palina project asi makada yumthang na ba lebak oiba Myanmar phawsatuna patient care lankre Nagaland state su she's patient care operation pangthok tuna mohsai punchina hanjilankre miamna chinban amadi ngau kaina polokpa mioi sing losinuna thamigano lemna operation tawduna fan bangamle haiba khangbiu haiki the focus is to eradicate the problem of this cleft lip and palate. In Manipur, we are lucky to have our center as the partner hospital. We have gone to Myanmar to operate
We are still going to Nagaland, this mission Nagaland, and we have done a lot of patients from neighboring states, and still I think we have to continue. The whole idea of this rally is to celebrate and give more awareness with the completion of 20 years and also 5 lakh cleft surgery in India alone. This is totally free, not only the operation, the medicine, the stay, even the traveling expenses if they are coming from far-flung area, the Smile Train is providing. So we would like to request the representatives of the society, the social activists, political leaders, all the teachers and church leaders to spread the message that such facilities are available. After this operation, they can become normal like you and me. Jolip 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soglakpadagi kuchu sengaktaba haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungaraktaba singbu phanba ngamba amata ngairaba upaidi Jolip syrup amasung capsule diabetes singidamakta Jolip capsule chab Greenery e-motor ki nungairaba pausel miyam da pijari ba kudung chaba silobihu Greenery e-motor da phangni ba gari macha singa sigi manungda adona lupa lesing tara khaktamak deposit tawiraga apamba makhal gi gari macha ama hekta launa bagi loan gi kudung chaba pijari asita sunatana mafam asida phangni ba e-auto rickshaw gi oina su loan gi kudung chaba pijari adona deposit tawiraba matungda atenba numit kharan gi manungda apamba gari lobi ba yargani nga simak leng sinbiro aikoi gi address Greenery e-motor Kaisamba Junction Churachandpur parking Panthoibi Villas. Everything you need to call it a home. A gated society with 24/7 security. Elegantly designed villas. Book now. Panthoibi Constructions Private Limited, a subsidiary of Panthoibi Housing Finance Company Limited, Taurangbam Laikai, Uripok, Imphal. Nung class 12 pass out natra. Thabak thibadi kyam koira. Khang khiroi bana ANT ki 9 months medical scribing ki certificate program ma yauraga tha da lising kuntra ni panda ki horaga sel kaya ma laina tan biar bane akupa maro gi damak pizari ba phone number ama di website asdagi khangbi biar gani. Welcome to Food Wi-Fi, the fastest food delivery app in Imphal. There's no minimum order that brings the tastiest food in your neighborhood right to your doorstep, so you can order for one or for many. A well-trained delivery team will satisfy your hunger in no time. Download the Food Wi-Fi app now. Panthoibi Constructions Private Limited, Panthoibi Green Home Hainaming Thonjaba, Residential Group Housing Project Ama, Imphal Airport Kanakna Lairiba, Bamdiar Haiba Mufamasida Paikatjari, Clubhouse, Gym, Swimming Pool, Children Park Amadi, Auditorium na Chimbagi Facilities Sing, Yauzagani. Hairiba flat sing asibu lebi nimbasingna, ngasi makling sinbiraktuna, hena akupa marul khangbi bayagani. Panthoibi Constructions Private Limited, a subsidiary of Panthoibi Housing Finance Company Limited, Uripok, Taurangmam Laikai, Imphal. The all-new Vitara Brezza. Loan Pijari, Khagempale Huidrom Laikai, Imphal West Laiba, LZ Construction and Metal Company Private Limited na Lupa Lak Yankai Fawagi Housing Loan Pijari. Loina na painting, electrification, modular kitchen, wallpaper, grazing, tiles, marble, granite, flooring, home renovation na Chingbagi, Kudung Chabasu, Lai. Tiles amasung construction material khaktang lining ba miyoy singi home delivery service su laigani. Northeast Hanbo in the National Housing Bank wholly owned by RBI ki license pangkraba Ministry of Finance Department ki Financial Services Government of India na Sarfasi Act 2002 ki makhada Financial Institute amo in sakhangraba Pradhan Mantri Awas Yojana Housing for All mission ki makhada subsidized loan pibada mangzil thariba Panthoibi Housing Finance Company Limited amadi masigi subsidiary companies singi sister yauna punna branch tara hum doyang duk jare miyam financial facilities sing lobi na baning sing jare Panthoibi Housing Finance Company Limited and its subsidiary group of companies. Break में तुमने तरानों से रिमखता पॉक्सिंग
All Manipur State Government Dental Surgeons Association gi anirak suba mapok komun torong ngasi lampelda leiba Medical Director ta pangthokre tormaduda association gi President Dr. L Nandalal Singh, Vice President Dr. R.K. Ratan Kumar amadi Secretary L Robinson amarobe misingona suraki Secretary L Robinson na dental gi oina Medical Director ta Joint Director amakak pambasina dental gi yengsinbada kudongsa ba kaya leire chapchaba posting lengak na hapina ba appeal toki Sina koi lady ba Dr. Mogdani Panji koi coordination taraga yengchen baji kitang waba aduna administration post koi joint director nataba atopa industry post me ama koi director ta post creation tawiba aduga koi category expansion che am thuna tawiraga koi Manipur da leba koi dental surgeon sing che kitang chawkhat na ba mari leba thoi te yengchen biona koi mi yengche changjan ningi MJ Avenue da leba Smart Dental Clinic ki anisba branch ngasi lamsang kaital da Rems ke Dental College ke Associate Professor Dr. K Saji Kumar hangdokre tharmadu da Smart Dental Clinic ki Managing Director M Sandi Kumar susurga ki M Sandi Kumar na ngasi hangdol ba Dental Clinic asida BPL gi card amadi CMIST gi card paiba music na lang ba sa da yankai tagni haiki economically backward oibasing da koina lifetime 50% discount pijab ko adu mainly focus on adu ne tawjari se adagi ya gi nuai tabe any problem anything koi gi any koi ortho gi ya gi chaubu gi oiro adagi yan na gi oiro ya ha pa gi oiro any nuai tabe khodim loimbak facility available oijaran Churachandpur District ki Sakot Kendra gi Samur Lamlan Sub Division gi manung senba Dampi Village taleriba water supply scheme asi sabaloiba saimari mapung parak lama phawa nengthina mathok tawdre nong chudaba matamdadi fail oiba yabagi pemda leri hari lising ni 13 dagi lupa crore taruka lakh yankai sangna sakeba water supply scheme asi lising ni 15 da saba loisin khrabasu chapsan mathok tawdre scheme asi pipeline tingba loisindana tokre Comrade Union gi President Lalkomang Sertona scheme asina lamdam adungi miyamda phabaising fangalagani haina thajaba tamnabadu haujuk phawa mathong ningtina tawdabana awaba ma ohele scheme asigi ising lofom oriba singi saruk asisu dry season matamda ising leitabana water supply scheme asi mataw tawang amloi dore department gi miyoi sing laktuna amuk hanna survey tawduna tabak paikhala ningi maphamadu da dam ama saduna sei supa ising lehna bhona biu haina phongdorli San department na athum matamda area si survey tawbiraga asigi tenki leiriba asigi makhada lok chauba leiri low khara masida dama ma sembiraga reservoir oina sembiraga chauna adagi dry season da masidagi ising dona sida pumping tawraga supply tawragadi yamna project si success hoigani adagi sagang area da leiriba khun mayam si isingi awaba si kokani haibisama ai thamjage water supply scheme asi sanabgi damakta lampi ki ba jangkho lats lumdinga miyamna mari lenaba department da thamki ba thajaba du sabsana thabakta onthoninge water supply scheme asi mapung pana thaba tawnaba mari lenaba singna sabsaba thaba paket piu haiki miyamna khalambasi sagang area khun tra hena population 6000 above masina changai gi silamani isingdi wadna hojik si khoi khunja phawna su changai sing leitre masi oibna concern authority hai tare department na miyam gi dama khallaga asom sai sida dam ma thingbiradi masi dam sida di dam dagi ising si asta pira sida gi supply tordi masida population lising tramuk na ising si konani hebese aina thamjai Loisna Bromori Pausing Abukan Pizere Meho Makatana Indian Navy Kanaba Diversion Tiva Hokre Amasung Senmi Singing Numit Mede Manipur Mafung Kada Pang Hokre Because power with the estimate Pizaba Manipur Matas Lojere Main Tabi Punopom Kanaka